You go more. The Honorable Marvin Yamaguchi from the State Legislature and William Namon. Today, Bill Casamudado, M.N. Framer and Kolonia Constitution, former Mayor of Kolonia, the Honorable Casiano Shelper, Bill Casamo, Honan Mall, 1 million net, and William Nan Mall, Karos Lolo. Bill Casamo Tado, Israel Member and Kolonia Council of Mellon, the Honorable Bolton Leben, William Lundriel, Nan Momoten Council Kedwabak, Bill Casamo, William Pinkayu, Nan Momoten Council, the Honorable Romeo Edwin Jr., Carlos Lobolo, Bill Casamo, William Lobut Kasilu, and Nagmamoden Council and Kolonia Town, the Honorable Hugo Nagasone, Carlos Lobolo, Lobut Silugan and Lobut Keller, White, Child, Kufureo Winner, o Hawieto, Israel kan depan kabak dito sa Kolonia Town Hall. Ibil Ben Lugayan Manmon, William Aman Member in KTA, Yay Mr. Tias Joseph, Karas Lomolo, Bill Casamodano, Nan Chenpas, Bill Nan Mall, William Lumisilu, Mr. the Honorable Richard Higgins, all and all. Dengan kita Ebilman Logita ni Wow Kararak, Senator Maylin Scallion and William Lanmore, Madam Senator, Ebilman Logita, Senator Macari Miguel, the floor leader, and William Lanmore. Member Gita, Mrs. Yamaguchi, and William Lanmore. Bill Pagida Kailan Bill Casamodado, Senator Daniel Isaac, and William Lanmore. Bill Casamolo,
Kuliban Labdubano, and Momotin Council, the Honorable the Councilman Takashi Ray. Karosh Labalok. Mencai Filipino na saya ulo-ulo, pwede kamait bayang patran kita rangot, pwede kupur kalangan o kupurin sawas nanya, saya karos ulo-ulo tunas pwede kaulin sarawi, karos ulo-ulo. Saya melibat protokol untuk saya yang masih ulo-ulo, Councilman Randall Harry. Sinabi ng kabilaling ko. Test. Kau ya? Hello? Test. Hello? Test. Testing 1 2. Test. Mic test. 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 Mom. Test. Testing 1 2. Hello? Test. Testing 1 2. Test. Testing 1 2. Mic test. Test. Testing 1 2. Hello? Test. Testing 1 2. Test. Mom. Kelanta? Coba. Oh yeah. Yaw. Kita orang matang pada samsak itu. Testing 1 2. Yaw, tama. Test. Amen. Now, saya bilang dulu bersama Councilwoman Magdalena Ray Burnett. Testing. Saya bilang bersama Mayor Kolonia Constitution, the Honorable Jose Sabi Palas,
Hong and Mon. Test. Test, test. Testing 1, 2. Hello. Kabano kayo pointing hello. Check. Test, test, testing 1, 2, test, test. Mic test, line test, testing 1, 2. Test. Tolong ito. Oh, patuloy man share na. Test, 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 testing 1, 2. Test, 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 testing 1, 2, testing, testing. Test, test. Suci magang sarap na ni Imon? Contoh kan, melau main kedua tu na yang service kita tu na speed kan. Test, test. Testing 1, 2. Test, test, test. Testing, line test, mic test, testing, testing. Iyang mo rin sa was kasaliliya labalab ko korusyan ang wain po pay. Ni wow, men pachawan walianti management and radio physics say chan suksaj. O pachawan sa karkita nilang pachayang sa karatan kay po ni wow kan melababatar palimin sang kapon ranwaj. O pachawan lukayang chuan way pagkanin po payunsak. Ang na live broadcast and liki match epitata kasarawi and Kolonia Constitution tay. Yaray pan kaciyong kacin kasarawi ran kasampal waj. Pon ran kasilisak limaw te silisak limaw and par. Ari nintuan makasanti sang Irail. Labalap kanan Kolonia Town merapan kacin kaciyang pachoyang nan kasaraw masyang waj. Murin sa wasan ran waj me pan chepta nan chim me pacho Spanish Wall. Kolonia Friendship Gymnasium me pan chepta klok silu murin sa wasan ran waj. Oy men pachawan nuaw, pachawan walianti, management and radio physics say, chan suksaj. O lukayang mon sa pokoy soko, o sa pulmar aramasakan koros, kachailan yang pachayang Kolonia Town ranwaj, o yang kasarawi sa pamamaray ran kasampalan ranwaj. Me pan pachawan uyawi nan Kolonia. Tame sa insalan suksaj, yay. Iray sa insukan o iray police kan, me pan kalulang ong nan wasaksaj. O pagkasarawian kak chapta mo rin sa uchik-uchik ay ray labalaban government kan mayay sa ma-check-up na Wayne Ponpey Honorable Marcelo K. Peterson karyawan Wayne karyawang kablan Wayne Ponpey Lieutenant Governor Reid P. Oliver o ray labalap check kan Senator kan and Ponpey Legislature katuwapak Oy ray labalapkan, councilman, councilwoman kanan Kolonia Town. Mayanger, kachin pacheng, kasarawi ko sandiyan ran, which ran kasalisak limaw. Yay, mepan pachawan wiyawi, kasarawi mo rin ang sa uchuk-uchuk. Erin wow, imen pachawan ulianti management. Okay, chon na tong kan koros, so pachawan lukayong kasamoyang chonway. Kachailan yang kachin pacheng. Chuan Kolonia Town ranwaj, ong nan ran kasampalwaj. Kalanganan ko por koros, o tamisan sal sangam si,
Murna sa uchik chaipan kakaran kachla o chapiata program in Ranwich, Kalangan. Just in case kanan na biyaba. Nah, ang subject ay para kamera sa bumaday program ay muli sa wasang rangot. Mohon event changi ay jual sekretariat wang menen wang niki kecilap nan mall usek wang ki kita harus berdoa kasarawian rangot wang niki Karusien meyan paten kasarawian sondar sinisek lemau and Boston and Kolonia Constitution. Taiwan keceler dan sabulmatai program o kayu dan sabulmatai program di etan play dari dan batawan juga polis dan gak taula dan lain ko.
event kita cai korosien kumul panama orkestra o sobini wei parliament play orkestra. And we all rise for the raising of the color. For Ivan Mukaya, Mrs. Lillian A. Willie, and then we are on the anthem. Then Pagita Chai Harushen, yang sama Black Panetta, Malaysia Cool and Pur Anthem, and yang Kacha, 7 minutes, yang Cool Ki Kolo, or Patuan yang Te Palikoy, Don't Know You. Bain kon sukses cai ban keciang nan Eptan Plague on Kolonia Town. Rai police officer kan ban pacawan api Plague kan sukses. O Miss Lily Wendelin. Te Lily Willie me ban pacawan Kolki Pompey State Anthem. Sin sileya iso jaban kakmano kela haywasan kosan don be kichay kapingki linganen bon be linganen sa pulpit Kiyang kichay wasan ko sanwa wasa koros miyaki sakis betsang ninchiyak don be betsang ninchiyak don be. Yemich makaim sakalar Eptan Pelangkan sang rail police officer kan and Kolonia. Yang beliau terlibat dari Pasota, Kolonia, Water, Million China, Pasota Augusta. Kalangan, Antayu, Amsi, and Balajan Rosat Purang Kertama, Purang Kamu, Malgatin Lolo, Iban Patuan Kapal. Omay Samat Court, at Sobe di Kalangan, Irma Kat ng Malaya ng Masa Ilele, Okin Katrin Kaikaiwang sa Pulmaan Talay Sanggawu, Nabilyang Akikit sa Pulmaan Aramasan. Irma Katrin Kapagatalang Samba,
o autabarakan koros o bilkatin kubureta marabil bangkap kataki aramas bantuan tehir kot sangkorna o kot nesang main kot laban Ragatin masa tongkit sabul marketika dan Kolonia Town Government mayangagi irai ko talabalamakan sabul man atmal Vice President kabna muin punbe karyawan kabna o irai ko sunatan and Port Bay Legislature, Kolonia Town Government, or look at the level of take up. Now we are framers and Constitution and Kolonia Town. Mine code level. Sa kape biyong iran sa umawat, begitu ay sabul maran lele, mapenir kasin kukuret. Sabil man bagaimana bola, rendil catering kuburan, o kabayata program itu, separuhan kawan batapuan kalwa kawin, kasarawi dan kataman, dan ram kesembaluan, om sabul mar Kolonia Town. Main bola, rendil catering kawin, kirailakan dekat separuhan program itu, niarai tahan kapi. Masanan kawi, orang kit. Arabil katin renata, ngomong naman kit. Pesan kak pasokit, masanan kawi kak. Tuan kak sosik, nanak cuma mau dan sol. Mangkut lawalap, ayam, baruan parti, ulian kit koros, ulian sakratan, keksawas wadu kapin. Nilalang kabayanan kawan sontor-sontor Jesus Christ. Amin. Kalahan poros ketik. Kalahan kamuan paman net ansukset men lukayan inin ko at kamuyayaw melkakak ansukset. Welcoming remarks dan nasihat kasam associate. So, dengan co-the speaker and council and Kolonia Town, Jack Harris, dengan Paduan Lugayan, acting speaker, Madam Yuko Nagasman, dan Kapitana, option speaker, o National Kasam.
kay kasamoy ni ko karako Kanang ng UPMC. Muriban tula ubiyay kon uliyabel ay menjiyagi ay sa karatang pipuni kan sa Madrid Court. Okay. Moisap Madam Madalanin. Okay, Vice Speaker. Okay. Kapten Domik Geryang Kapten Permis Ibilmen Mulyati Katiwat o pay respects to Deputy Head of Mission San Australian Embassy. Wow! And Tobet, Kolonia kan dan sebenarnya Tobet Legislature, Senator Marvin Yamaguchi, o Senator Maybe Scallion, o yang aman Senator Trigan, Wow Toro dan Tobet. Speaker and Legislature, wow, and Piltoke, framers of Supplementary Constitution, yay, Honorable Bedwell Henry, Cassiano Shaniber, Mayang Kedraiwan. Isa keratan wow, coro ram dito ke Mayor Kolonia Town. Songko pung laban Kolonia Town o yang kami songko pungkan. Yang ay council ng corpus yan, Mayan Patrick Kasarawin Ramos, wow, epilto ka, kaiti corpus yan, non-government, siya o umuotso. Animelen, ay Ramao, o John Town, Misak, corpus yan, Ketpenet, tebaru beneran. Kasilian Mango, welcome. Ibatrota Ramon, Kuyan Mulianti, Supplementary Officer Kolonia Town, o Kasamo, Teduke, Kukur Koros, Putralaga Kawawi Ramon, Yale Supplementary Constitution. Ramon tried Patropene Tekachpene Putrailan Muya, a tribe Pate, the Gataman, Pentatogla, Mapuin Gale, Cosanedian the tribe, the Apalian the tribe, when Polopol, and the tribe, Punganemenemen, the tribe, or Yan and Settlement Office. Sa Kolonia Town ko o katray emenem marani ray all telika sa kat pa may sansan mur kapeng o kukurkan kwen ikamene na koros sa pagkan katro ay kapeng toro dato ka kaptian ko na bata o sawas chaikan Om Basanti ke program Ramot. Dan program LSSN dan negara Kolonia Town. Dan kita biasa boleh nasen. Rumai kecil muraya. Boleh itu pasal.
I will mention Gabriel Castellania, the welcome of my goodness of the matter to Togan Ramos, Kadarangan o Karalan. Salamat kayo, Acting Speaker. Ang success kay Ran Kaslang sa pagmatay keynote address and ramot o ilang bagitan dahil kamasileo ka na o kasamo sa pagmatay Mayor and Kolonia Honorable Jose San Nicolas. Kasulinya mango. Itu kami kontrol Kolonia sukses. Kami yang simpan pada ujian tuan dan sahaja. Kalau yang sama macam kawan aku, baik sahaja kuburan Rasulullah dan sahaja aku. And kaipai kung tayo benar tempat benar o pinirailakan sa yang patiyang tayo pwede ko santi kasumpan tayo ay dengan sekarang wow tahan kemudian raksogo po bayu isalanan ko ikan ko nanan ko nakanyay ko wawan kimenin Ketua Sebenarnya Vice President dan Kantor Kepejabat dan Indonesia, Ajuan Wanglat dan Kemudian Kabinet and Pompe, The Honorable Marcel Pearson, Wow Toke, Karyawan Kabinet, The Honorable Reed Oliver, Born Eminent Speaker at Pompe Legislature, Honorable Members and the Land Pompe Legislature, Bounty Vice Speaker, Honorable Member, Council Members and Kolonia Town Council, 9 Council, Wow Toro Toke, Sabun Matai, Framer and Constitution, Mayang Padang Round, Lebanon, Catalan, oh, one parent wow, one parent pegolin. My respect to the members of the diplomatic corps who are here with us today. Kasi ang ginawawat chorus na yang padan kasalawin round. May gating kubura. Ay tuman sa karata and Ram Karaloy Kabaga o Kaparan Wat and Kap Sotiang na kuburkan o Main Kolonia Town o Iray o Riyatay Main Pompe FSM o Wakan Forest Magkaikiru, Retay, Lan, Kolonia Town. Ekonomi kaya kubura sa pagmatay team ng Kasarawian Constitution and Kolonia Town and Parliament of Tuaw, diversity and collective will is our strength. O katamanta patabag and sa pagmatay Wayne Kolonia Town, Iray, all okay, na kawatar welu, all dalawang ay Amerika men Mark Twain patungan. The two most important things, the two most important days in your life
or the day you were born, and the day you find out why. Sa Parliamentary Constitution, the Plaza and Kolonia Town, we have done September, we have ketua ke beri sertai o carbon constitution what au yang kita and apali Israel di murahkan koros di Kolonia Town and then our nation ng consumptive and men Kolonia Town में कौन बता मैं को बोलता lang Kolonia Town niya uyala ewe and Konpe district namtar kitwog ki unisat limau we are Solomao and Tigors and Kolonia Town. Sompat Egypt 12. Some Murin Charter government Kamanamana. Kutay iso na peka Kamanamana Constitution ng Kolonia Town September 8 Pagkutuki Polisat tayo. Sa Palmatay Kasarawi ang Pagod Taguya Kasarawi Ben Kasan Kasannya ng Kolonia Town Ikambar Sinisat Limau Kamanaman na Sangan at Pagkutuki Polisat tayo. Iwiya Kalimman and Mayor o Katuao and Kolonia Town Council sa Palmatay Kasilisan Limau and Kasarawi and Constitution and Kolonia Town we are represent Kami kasarawikan, makinwiwiyaw mula na tayo kamanang Constitution mo ng party po polisa tayo o ramot nagtayo magkabalihan mo tayo ng kap, pilpuran, kataman o kasarawi kasan po sa nagpuwet na kusan na kading kamanana September 8 Kami Muya Constitution and Kolonia Town. Pagtayo ng kap, patok-patok at tayo way kasampal ng Kolonia. Rawat Pilipinta ang Iran magtayo and Kolonia Town government nan Rawan Pilipinta and we are run today T and Kolonia Town nan parya kita ikuaw and we are kasarawi Kasilisan Limau Om Kosanti and Boom and Salatan and Amen Aramas and Pilatay Jayasma Parliament and Constitution may right team and Mawagan kahit pitiyan ng kuburan Amen ng Kolonia. Pagkaya ng Kapdiro Rocky at Highway Saint Paul the second Masani freedom consists not only in doing what we like, but in having the right to do what we are. Iwiya Kaliman and Mayor,
Murin the Honorable Casano Sniper, Mesonti San the Honorable Marcelo K. Peterson, Murin the Honorable Lawrence San, Malatian Forward San the Honorable Victor Redwood, the Constitution and Kolonia Town, the Kota David Police Supply. Immense and kecil and asu menung, and kap kaman, o kapakat ki ray, o lakay, napatay kay, ningen rambut. O ipinang kay, and kau na siya ray, all memorial kay, mayay wawan waparon petwanan rin, labenmar metanani o wasay metanani. Sapay matay uya saramao, uya kaway, ang wapers and kaway, ang yayas mao, the Democratic Constitution, the person who and amendment aramas. Sapay matay Democratic Constitutional Government dan uya sarapan di kors, where we are person ki the book, the dan uya men kaway on John way. And so you read sort of man, Kilipasan and Democratic Constitutional Government are at the top. Sarama and John Way in Sora. Look at my way, Sanchez Mon Way to one. Where the top and government comes, Kilipasan will marry. Look at it, and Aramis met. We are Kolonia. Inanen sarawi o kasampal kung ay salitek ng naman dan saramao mag-government dan person kumen manaray ito meron na uya person kung and yejas mau child ng Kolonia Town. Pwede sa child. Way yawi kita sama-sama naramas. Mensahe ng sa child preamble statement. Our beauty that we are originated from many different places and are able to unite under one government that supports and promotes unity, liberty, peace, and a good life for every person. Merit de Ian Kerap and Kolonia Town Narang. Mona lang tayo sa kalaituan sa karatahan sa wasway. Men haso mauksit, uya ikan kapin, lapan, kapal matay kapna, kung tubig o karyawan kapna, kapal umay staff, cabinet members kan, ayan patransit, on kasarawi, and Constitution and Kolonia Town, and para yakit isip 12, kaya katawadaman, para isip 5. Jika meron na kapag mo may ganito, may inanin hangyan o karin tatawad dengan tatawad murid sa wasaraw.
Puede ansu, ay ansu mau set. Kolonia kapingat, tan men Kolonia kan koros, to men. Puede dikit o ansu mai ketiangnya, puede tak dia boleh bermain dengan opsimer, nan arrange bar sidu, me tan insecla, nan January and bar creation, puede tak cancel administration work, o ikamera, irai kuai ke, tan katoto muri, lepas apa ni mausan tan ni round. Sabun memai Filipin, me Leo, Aikap, and Aniki, Ken, Koporobor, puede kawai, o Kalu Mapan, Mekai Koros, Patuan Eupener, Sangat dan Captain Administration, what, o Ban, Instabila, dan January, Bar, Creation. Jika mereka me Filipin dan ewe kubur, jadi ibe bangun buaya sampai mencapai men apa dia tu apa dia tak rayakan mencapai tangkin niasu korus kepor-porki dan kawai apa ni John Kolonia Town oh kita yang kau muncul iban patrol aso mamset patrol we are actually Rama Joven Koros and Kolonia Town. We come in Kasarawi Constitution and Karwat Pars di Sekrimau. Dan we are Kansel Pen. Siapa memai mayor San Nicolas Aisu ibagi ta kubur koros tai antin kolaborator angin kera beto eupene apa ni fisile tahun utai aramasakan kat dekat dan tahun nanti yang apa dia tu irakan makin yang syukur Tapi, nan tahun tingkat uya, sebab merai wasan tetap anak-anak kan sekolah sahaja. Kami ada sebab merai administration sebagai pemerintah dan apa ni men kita payment ab merit town oye mau menaramai and kap kita wasa harus gobe era sekarata tanaman kapilan kuliah kapilan. Thank you very much guys for being here and speaker legislator honorable members kadangan purpose. Kamu mayor, sekarang tak kasih dulu dia, saya berikan kian nasi dulu. Ansawat bagi na kawai kami na namasan kan kawas kata gerai lagan kaspenar dengan kaki polisi bayu dan kawan namasan keseluruhan Kolonia Town. Sukses membagi tak cai kawas kestak cai langgak kawai gerai lagan Islam yang baca cai laput.
Terbuka kalau buat dah, pada waktu lain, tentang senator kalian, Mrs. Yamaguchi, menganggap kecil, terbaru Toku. Untuk tidak jadi sebut kawasan bulan lain, apakah yang saus? Yet beban meawi, beban paduan tila, read kau paduan tiang dan belai, kasih baik tu, ya raiban paduan tila, aiban kini mata kata, kata kemarin rail kan, mencela yang kacang cairan kot, ya raiban pura tu, aiban begitu, ini golden, sawas kieu berkata, kalau dari kirailkan mencela kacang cairan kot, bayan kawan kawasan kosan Kolonia. The late Honorable Theodore Harris, the late Honorable Yusuf Philip, the late Honorable Isaac Edward, the late Honorable Senali Singo, the late Honorable Martin Christian, the late Honorable Radio Yamada, the late Honorable Nagio Lini, the late Honorable Nero Anis, the late Honorable William Ladore, the late Honorable Constantino Victor, the late Honorable Yasuo Yamada, the late Honorable Victor Edwin, the late Honorable David Nelber, the late Honorable William Olcher, the late Honorable Jones Eldridge, the late Honorable Miguel Sam, the late Honorable Koichi Mack, the late Honorable Petrus Berman, the late Honorable Whiting Hadley, the late Honorable Blasio Edward, the late Honorable Thijs Lauren. Men pagkita sa usin sa itawasan, Kajta Patrota, sa Ilbene, observe a moment of silence. Then come on the right hand start attention. Kalahan kubur karusia, mereka patroli kasih. Oh, even kita yang bil lepas kita mas kerana dia secara mat orang kepada saya nampak dia rawat. Dia boleh kasih satu. The Honorable Nelson Joseph, the Honorable Bedwell Henry, the Honorable Aquilino Susaya, the Honorable Joseph Smith, or the Honorable Ioannis Sam. Dan kita boleh melga satu kau, Joseph.
KTL 1280 anana kamulicha mosame patpatuya shopset kalama shopset taiban katiana dan na samutai program tai kan produsen samutai sensukan nan par reagitation tua oh imen bagi dagaros yang sensu nan barwat mailan patrota ugaros dan recognize mailan barwat Harus patrol o patroda yang session Kolonia Town dan Parayakit Asia tua. Saya mengulas mana kap o penakap metroto. Saya bil nas yang baik nas yang lebaran pergi lebaran arai niranan tarwat orang yang matoki Kolonia Town. Shopset Taiwan, some of my closing remarks and original groundwork. O Imen Paki Dr. Neopene, O Kasamo, Lieutenant Governor Reed B. Oliver, and we are Shakarata Pati Karan. Kailangan siguro mo yung kayo. Ijungan sa karataan kibo ni kan kubuhay sa matayang coach. Pwede ijungan sa karataan kan patuloyan. Isa ka rin misiglan kan kuburan basa nakalaw ko munsa mo ko. Iso ko. Ligan ko. Nanalang ko. Nankini ko. Napalaban kalian tiagin konflik kalian pasal Rusia, napalaban nan kalian government sa atong monso. Kajudong nan train passport, ejungal sa karataan mo o kipuni, kan kuburan Lebanon Academy, the Honorable Vice President Joshua George, the Honorable Governor of Tumbi State Marcelo Peterson, the Honorable Mayor of Kolonia Town, Honorable Members and Tumbi State Legislature, Kalian Molan Kopung, Korusian and Kalian Government in Kolonia Town, yang di Tumbi State, Meleb Senator kan yang bukan masyarakat dapat ramai, Senator sekalian, Senator Yamaguchi, Senator Isaac, Speaker Lambert, Senator Miguel, Jack Orusien, and Honorable Speaker Beto Henry, William Council in Kolonia Town kan, Sabay Mamay Moran kan, William Embassy in Australia, TCM, Australia, Town in Juan Karonkan, Pwede Minimin UCCP, Honorable Millionaire, Jai Koros, Dekat Katapan Wasaksik, Musawas and Ranwat, Melel Sings in Kolonia Town, Tuan Kolonia Town, Tuan School kan, Korosian, Dekat Wasaksik, Ejual Waka, Orang Korosian, Malka Jintu Kuran. Ang sausit, ipajawan kajota pa ipajawan William, Samunuan Ketnan Bunbi, Honorable Marcel Peterson. Pajawan William T. Kabina o Ejual. John the Top Powers with the Pata Bunbi, the Pajan. We are Jumal Kapangan, Kolonia Town Government. O Pinakan, Malasanay program run and we are Asarawitan Kachalaman Constitution and Kolonia Town.
Esan saler dan sakaratakan na katumoy, kutiyangan moy, tuan karapan rangot. Dan ranti samalar kaya kacpan ko tayo lengkap kawawi ataman ajay eksam dan kenauta deliberation days. Rangot Kolonia tahun bilkan benar, kuen bil kawawi ataman Ogasongwal Kolonia Constitution and Kolonia tahun. Dan sansal na katuir moy kami. The framers, the throne, kasanating Kolonia Town Constitution, ran may reagism. May reagaman, masilyer, kaganta, may monument, sansal, may marwaikan with sansal ranwood. The sansal mota ni Laban Marmatilli, Honorable Speaker Pedro Henry, former Mayor Kashyam Shankar, Ometi Kanyanagi Ambassador Susaya, Joseph Smith, Obil Magic, Wasai Battalion. Moy Sotra, Saman Katami Katai, Tamas Yea Moy, Ita Chumalutut, Osim Kabina, Kajan Kolonia Town. Tuan Kosompan in Ranwood, Kajan and Ranwan Chorus. Every Kosompan Ranwood, Koi Samal Matai Mukulakulkan, and Young Kajan. Koi Sansan Kabina. Kecil lepas tuan saya nak muitan kembali school dan Kolonia. Hari lepas tuan kami nak pelajaran kesempatan Eropa kajian dia betul-betul only plus lah. Ada lepas tuan kecil senogi sebab macam betul-betulkan yang kajian sama tak kesempatan berpesan sendiri. Kami sanjang mau cai, jadi pesan saya roleh. Me rasan kim kasan kim. When can kapali to go on a mau and chun way, can kapol whom or manaman, and a manaman aramas, the between you, and you was a forest and government you, Yamaki, government, the government lab. Even Kajon, Ulianti of Singapore, Kalbu at Masaratan Wow, or Kappa. Where we look what at the governor. O yang tak berjuta ulian di dalam kondi di musuh sebelah. Tapi soalnya kalau orang kan meria bismillah mesansan kan, roster clear kan. Amoi berjalan kacimuya, kan kacin kasakas, obil kacaman nikapun. Orang kan pasal dia kawasan pasal palmon berjalan kan katongi, o ye yasta. Tapi laut beli sang mesansan menjaga kan kacin. Ye yasta terloja berkacang kacang, tapi boleh ter sangkacang koros. Kue Kolonia Town, ewia kani view, bepala bene, obil kita pari bene, John Way koros. Kolonia Town ini kesempat, bukai dia Kolonia Town Choro, Kolonia Town kacang turun. Kai dia nasen kacang kacoro, nasen kacang kacang. Eri yang kacang kaya raya. Ituan Kabinet Korusian, Senator Vice President, Cabinet Kumpi, Mayor, Speaker, Wasakan Korusian dan yang pasal ini program Ranwood untuk juga yang Cabinet, mengenai bukitan dan yang kajian program Ranwood di semua sosial Ranwood. Imen kajian kaya itu sakarata, oke, tanya sakarata akan menjadi muai kesedaran, kesempat tu. Nagosongwal tayo ka kataman Ranwood na tayo kataman Basan yu. Ang tayo ka kacingin kalanan kubra tayo ni Minimin. Isawas bene, iyo bene, ni Mene. Pwede tayo ka kacing party ni Karakara. Taki sabon men kaon kawait. Ranso. Ranso karos sabon men ito sanggawat di tayo. Dan kacing dan cumalin ni kapay. Kaproyek jual kadang, ulian tiga benar pun pun, ya jual sekarang. Ranma, perenen kaya mau dengan ranan kawasan Kolonia Town. Halangan pun perlukan rare jual. Kelaman kami, Lieutenant Governor, saya Leo Masket yang Leo dapat lalu. Saya masyarakat kecil di program Ranwood, namun ada bahan kecilangan
Aida dan kain segala program rambut biar sin pakai kain dengan pakai yang sukses dengan sansan kaping kalangan kain toko-toko irailangan Patawan tak kita in-kind donation kay sangat general ng may wala na ito ramot. Aring kaping wala Micronesia China Friendship Association tayo na wala mas Pilil kaping wala doon may white sand Pilih kami pulang Mr. Cassidy Shanaber. Pilih kami pulang Senator Macari Miguel. Pilih kami pulang Mr. Wilson Doses. Bill Kabin Kulang Youth Organization Kuya. Bill Kabin Kulang Opposition Speaker, Kolonia Council. Bill Kabin Kulang Councilman Rickson Higgins. Bill Kabin Tobe Senator Yamaguchi. Bill Kabin Kulang Mr. Johnson Yamata. Kailangan ko provide mo sa mga inka-intonation ka. Yan. Bilew laban ang labulong. Ako na ang isa-isal. Iya, sabong yung may patulong yan na may kapangalan sa usit ko. Yang kaptete, ito mo sabong rin ibang election responsibility yang sabong. Biar framework may napusang ng list siyang ni Wayne Chamalan insulta ang tawad o iman pagmamit ang web pinili o desyo siyang matawatan ng laban. The Honorable Tagasi Lucius. Saya kasih yang maha. Kemudian ada memiliki sukses juga bagi kita. Kemudian kau gelama dan kak biaya belgaga. Muri kau laktai lawas kacota kasta o lolo richti o beban kau biaya so one baron million G net.
main samat kot sebil perang kong sabar kan berar lindungan program dan kasarawian keteman dan kusunat dan Kolonia Town ditabit oleh lekor di human program sekabung juga di luar sabul mar menangkap nilai masih tualet main road level keteman word dan kakuya patapadew ang sabul mar ramasan Kolonia Town ramunan pan kairat asaman bilbrang kuya tuan saratan beksawas Pagpay naman kit melel sabul mar kaun in wayward o kit ton wayward center Manila manukel meye yir macam kusunat yir magatin uyata sabul mar kusunat desa mawuya kawin and kit armas ayay kusun na desa kuat may sangan bawasan kusun na koros patawal tawal kumbil katin yeya sabul mana cuma leader kan orang kapuya men kalmang imam on kid ton way melet Kolonia Town sabul marur maray koy and kakiya sabul mar mayor koy sabul me atual able leadership membeli kasalatar tawiya tatong kia and ka kolokot onan balele and town main road level nukar koros sakar kita pan Mark anatal kaum Jesus Christ. O limpok laba-laba yung samatal ko. Watal sobat. Taan kami namin ng saraw. Dan gad-gad ramay. Sang ranot. O bilbang ko bola at soto. Kalangan paros katik. Kalangan kami wan baronat ibat me kain chakla sa kumajay program ranwat ang sukset iban data mayor ng taon o lugayan kajti wat o wiya barontiyo iban ng lantan as kagiri chim oras lugan Jadi, saudara ada di lingkungan yang berbeda. Patronan. Yang saudara dia yang harus mengatur yang facility yang berbeda yang kalian chip dan workers harus patrol yang masanya tetap. Kalangan ramai, saya beli lalu nas punya kau bersama. Saya kita berangkat segala, serikan kalau penuh banget, beliau kungfu, main juga. Main kuya match makayam sa kalar kasarawi pen Kolonia Constitution Day. Niyaray kachingero kachin kasarawi sa kumarayran sampar siri sa klimaw ranwich tama san salary kasarawi macam much mawiyawiyar murin sa wasan ranwich o imen pa chawan waliya chungwal sa karatang kapang kalangan o ang chuan wain puwan payunsak
Megachin yang sabon ma radio pon pe radio physics CH ang nansongan program pukaj. O sabil pachawan lugachak promail kan ren kachin sapani sabon ma radio physics CH ang songan program akan makan pachotong more kalanganan kupur korosok jayban sabaliar kamait sang radio pon pe radio physics CH kasaleliya main ko.